ovako, vidite ovako, znači počinjemo od gospodina Petra Žgombića iz Kremenića, on je još uvijek živ, još uvijek je koliko god je u godinama, mislim da je negdje blizu već 40, još uvijek je spreman, evo, biti aktivan u ovom času. Petar Žgombić, dakle, i Ivica Žgombić, njegov sin. Tu je i gospodin Ivica Kraljić, gospođa Marija Žgombić iz Žgombića. Svi Žgombići. Da, svi Žgombići u Kremeniću. Gospodin Josip Kremenić, on je nažalost pokojni, međutim evo, ako nema branke, neko će preuzeti. Naš pokojni legendarni Anton Filipić, evo, Milovčići. Tako da, gospodin Josip Svelić. Daj mu slovo. Nikola Braut. Kante Kriljac iz Ljutića. Josip Jurković Milovčići. Josip Plišić iz Milovčića. Gospodin Andrija Kraljić iz Svetog Ivana. Samo zedimo na drugo selo. Anton Kraljić iz Svetog Ivana. Mate Kraljić iz Svetog Ivana, moj barba, pokojni, žena mu je Luce. Gospođa Luce Šamanić, isto je pokojna sinica, ne znam da li su tu. Ana Kraljić, to je, znači, od pokojna je unuk Ivica Mraković. Damir Brusić, evo, ako ništa drugo vama možemo. Napravite jednu fotografiju zajedno. Od Svetog Antona da ja ostanem tu. Evo, ćemo kasnije sa ovima koji su prisutni svi, ali evo, ništa drugo. Ćemo zajedno svi zajedno. Ćemo poslije. Da, pa Frane Žic, Sveti Anton, Nikola Mrakovčić, Sveti Anton, Drago Taučar, Ivan Cvelić, Sveti Antona, pokojni. Ćeš ti zemiti ipak ja. Tonica Kremenić. Evo, Tonica Kremenić, Mate. Evo, izvolite. Da, pa ćemo se tu svi zajedno slikati. Tonica Faležić. Tonica Faležić, Sveti Anton. Dinko Žgaljić, pokojni je kjer Dinka. Mate Striječić, Sveti Anton, on je poznat, taj gospodin. Josip Taučar, pokojni je sin Željko. Pave Taučar, evo Pave. Evo ga, izvolite. Krešo Orešković. Ja sam mlad. Hvala. Ante Kraće Svetoga Antona, nema je, a je, sin je tu, evo. Da. Ivan Juranić, Sveti Anton. Ja ću se za Juranić. Igor Juroš, Sveti Anton. Igor Juroš, Sveti Anton. Ivica Žgombić, Malinska. To pored ambulante. Dinko Tehomelić, pretpostavljam da nije nikoga, on je nažalost pokojni. Petar Bogović Bogolići, Tomica Bogović Bogovići. Anton Bogović, isto pokojni, žena Biserka. Marica Milčetić. Marija Milčetić, Josip Žgombić iz Milčetić, gospođa Miha Spicerić, I onda imamo Duja Spicerića, tu je Čača odraditi. Marija Dujmović Zidarići,
Mate Dujmović, Zidarići i Marija Špalj, Zidarići. To je ono što je na popisu. Slavko, tebe nema na popisu, ali ja znam da si ti Milka Slavko. S druge strane. Nemoj drugo ime Milka. Fali sam, ima tajnica koja će uvijek reći čemu se da. Ivica Taučar, Zidarići. Petar Turčić, Turčiki. Petar Dujmović, Turčiki. Ivan Dujmović, Vantačić. Vijeko Mrakovčić, njega smo vidjeli na snimci. Anjelo Vantačić, Vantačići. Tomislav Dujmović iz Porta. Rad čovjek. Jele Milčetić, Porat. Mare Dujmović, Porat. Ivan Dujmović, Porat. Katica Dujmović je pokojna, sin Stanko. Irena Butković. Mira Žužić. Petar Dujmović iz Sporta. Pokojni je, unuk je Ivan. Tonči Turčić, organizacijski odbor. Josip Mirčetić, organizacijski odbor. Andrija Kraljić, organizacijski odbor. I Slavko Spicarić, prezidente. Dobivaju zakladnicu. Evo. Za tebe posebno. Dobro, pretpostavljam da ćete sve zakladnice koje nisu